In fact, in your mission some. So what you do for Yankopo, crown for my Yankopono. Some will conquer one holding and boy a hopine. Na Andy and Tata, na Enquiries semwa. Papa ya befumo kwine. Shobreno. Semani do me no abapano siaho. Mo akwaba ediba DLFM 106.9. The media was sugusu awutieno. Anidaso Wɔhɔ Obia. In fact, yes indeed, Anidaso Wɔhɔ Obia mpa. Ene eye ukwada. July bosom na de taso mienu. Emfempe mienu ene edionu eye enumunie. Yede Yakobon ase se nanso abia yepono. Na mframa fefe ebo fa menu miene ho. Na moja edi eni padua mafurusane. Na se nkwane da so ate ase de a. Papa no pay na o maye kase de wase. Na se da twesem na ka no. Ade anyina mo no. Na yede nase emawurade. Nanso no minu mienu yamfa ye ho anhya Yakobon sa. Bibia ebeye no etimi enwie mudie. Sanso na etimi enwie peye. Di sentina no pay no. Monica Fojo say inyame honhom. Inyame sensom. Enti ano pay DLFM tiefo nyinada. Yedi kan e de ho ahye Yakobon susum konkronsa. No wanka say okwankyerefo. Wadi yanim. Na pokokọ de yanim no. Odi atwa ne kama kwa kodure suo ne ja. Edi amejesiwa no. Eya wo fa. Nhyiraba Kwadwo Sammy bi nie. Tenisa metramo ade amami senior man DJ Hitman Prince Obia open na chikakrante no. Ne mpabo na yamianim no kwani mfat mpabo no so pa. Na so bende me hye nkakrankra. Lako beneti say. Ane pemgidi se twede ampa Yakobon adomti. Bibia ya kama pa. Ane pesha ne se dwumade ne nyame kwa na medie. DJ Zikibi. In fact, senior man boy Jumayipa. Oh no, why last man? We're 3 person every 10 and ajo. And a pair of team. In fact, senior Yamin. Oh no, and a yes senior technician duty. And a pronounce and a bomb chidom. Facebook na namus one in 9 and Sanwe Juma. YouTube ya dem, TikTok ya dem. Johnny live over Facebook no swa. Na DLFM 106.9. YouTube no so sa. TikTok sa. If you soon say WhatsApp message the Jack and come mere semo. And it's 0593 406565.
0593 40 65 65. Ya beji wa send messages ni nyina kan no pay e dia ma o. Samson adwane ya live for Facebook no so a. Ene so be kan ka wadwen tire ni nyina da. Titiri ni wa send na beji ni nyina kan e wo Facebook no so a. Ene ya capital D, capital L. What the FM ka ho a. Net 106.9. Na radio na wutie na Daddy Lumba Charles Kojofo Sidia. Enti e twede tia kan se DLFM. Eya Juma Edifree North Legon na Boba Johnson. Yene Wisconsin International University College de hwe ni mo. Anope ye de ho ahye Yankopon sam konkon na ahye se ye adwuma die. Ene ye mfa se da manya me. Ene zopoku se meda wase. Ye ne ye kro no. Saswa mama eshira bidawasyo abreni namu mama wo saswa mama eshira bidawasyo abreni namu dewa ya mama fimu bidawase erade dewa ya mama fimu miyiwaye Saswa mama yeshira bidawasyo abrengi nemu wama wo saswa mama yeshira bidawasyo nyame abrengi nemu Every minute, mama, say me nyansemu, me nyame. Mama wo saswa, mama yeshira. Me dawasyo erade, abreni namu. Mama wo saswa, mama yeshira. 106.9 Me dawasyo DLFM 106.9. Eyo nyame adumti na mama etiase. Every minute, mama, na say me nyansemu, me nyame. Mama wo saswa, mama yeshira. Me dawasyo erade, abreni namu. Mama wo saswa, mama yeshira. Me dawasyo erade, abreni namu. Mama wo saswa, mama yeshira. No kwasam say yamya man sasum ya yeshida no pay. We every end so pokun jen. Maseme da wase. In fact an pay wanyamia. O my kasi peja de tetem ya kese. Ya humo bro no abasa kese peja ye no. Ama ye mu bi nso. Papa no pay hunu han fefe. In fact ya kasi ya da wase orade. O my peja de ya kese no pay. Ya da yem pone yansode a ye ni Obia ni asembi se o papa nka yetumi misa hwe e ma wa matamfo agina tuo nyina yakwa nase wa ma wonsa se na nna me ni matiefo aye nhirade a ya kan nyina sa no pe ya da wase nasa no pe ma menhye wo nkura ni bi ma menhye wo nkura ni bi te waso boko na tie me ye pa no pe when problems come into your life like non-stop rain, remember that your positive attitude will always be your umbrella. Let me take it again. When problems come into your life like non-stop rain,
Remember that your positive attitude will always be your umbrella. And you, Sakobesa so chibi wa brabom. And from a bonny be a to a braboma. As a two and a boy in Jayu. In so here too, Mitra a job bunibino. And a man, ye, a Japan in answer her no. A be asha see a boa braboma. I dear about betting me and not to charge you on in any say. But my grandpa, Edwin. Benya dwempa edu anim se bibia obeye bia no badwene papa nkuto a wonwene bone emfanka ho tide bia de hu behia se obetumi develop a positive mindset ye bia da dwene pa na so adwene pa ma wankasa wokra na onipadua sa me megidi se epo asoche ebo o mabra bomu se ye ya Israel man kwaye nkwa emfinhia aduana 40 years na moro ye no de yampo yankopon twitwaje wo no mo de a menso amfa won se de esie emfa se de brabo na enimi di chinhye wa brabo no mo no ekwan be bia to manem woni misa twena kwankwan no so kura ka ho asem o Philippians chapter 4 verse number 8 no or say think on these things or see afi de akire no enuanom de ye no kre de enimu ye duro de tene de hote de ye homeka de ewodimpa so brapa bi wo ho a esese obomoden eyi na didi a na saye bi wo ho a sa nioma we nom ene sese modwenwe ho the medical catcher wono sese de brabo na ebekọ no ejinasi a obesi ne beka ho bi pa bo ho modin so bo modin amadwempa de wani mu kan emfa wona so kire bo abrabo mu no in fact e must be mean to sintiria enkotu anamo boni be betumi akofa sunsanso boni mo ha na ye kese anope me da sene aso pa wa ye de ma mafutu se ma no pay ahomatufo ne dam 0534050199 0593406565 Ubetuna ba jumadi so do aseda ne de aba anopanya me ye bia ma ye ni senti ye sefata sa no pe be kanfo yankopon kese ye de na aseda de ama de den entu betumi afre 0534050199 ana 0593406565 text line na nasa WhatsApp messages line no 0593406565 Mama Fanny say good morning. Good morning. Senior udini mabia kasafre. From Ben Kasafi Temakom 5. Mr. Ben Macedonia ko. No pesa ya Tamako Algablan tuam telmakasi banya amen. Amen. Wosubot me abodi awura mu 0534050199 0593406565 Mama Fanny say good morning. Good morning. Senior udini mabia kasafre. Ahusomponi. Good morning. Hey, DJ Ghanaian. Oh, there be o Mr. Nyako kasafre he. Tamani Town Champo Village. Better Mr. Nyako 30 seconds Macedonia ko. Ai de radiasi so ahwe so aboya ho bai. Ma de pachi boni bia dan kan ya katamada bo mojedi afusane. Enti na no pay me na me yere ne me ma na me busu nyina kase urade eda wase. Amen. Amen. Hello, good morning. Kafra mo fast na ntimi nyina so. Ubetimi abwa agura mu 0534050199 0593406565 Mama Fanny say good morning. Good morning. I want to din baby akasa free. What for me say your friend Dede me Kasafi come to 25. Dede Macedonia ko. Oh, ye de nyamiase wadi kese wa ya mayen. Wa ma de party nyina wa sudiem. Na me ba no ye da hospital. Akoda hospital bu 10 days. Nyamia dum wa hwe ye suma. Asane yare e ma we yeyiye. Nti anope na se koma nyankopon ye danase.
Yehunya yen kanya yebeka ne say danase. Amen. Bye bye. Bye. Good morning. Good morning, Daddy. Hey, Yamia do my home fan out way. Yes, I see. But I really anti comfort me for every pig farm. And take on my young Quasidan and co. You, I'm a person that's it. Oh, yes, Christo, not do it, baby. What time they are doing? What time might July? As I'm back to ye. Oh, I said, that can it be made as mamma made the unquan. And almost some more stadium one. Amen. Amen. Good morning. Senior Woodin, any baby, I can say Miss Evans, may Tiano pay. Amen. Mira Enquires. There was 7 months, then 2nd July. Sure. So every January, this in Nipa Echo. I say, what you are under Yamias. And from a crown, say a tongue, maybe a union scandal. In a quasim. And then you tell me light bulb. So, I come from my Yamiton. Can you pass any day beato? In a cane and say a day radius. Amen. Amen, Miss Evans. I mean, good morning. Good morning, and I can't. A quanso escaded do I not pay Macedonia. Nana, not the pay so. Asadanka, I would have eaten. There one share and phones in a marathon. The question at the party, at the Kamada, but you know, we did the Now the pay as my vacancy as a Kennedy, I in Kennedy. Amen. That's it. My dear, workers in your as that's I called man. Bye. About the move BBL and home bank. That what boy who my party, you know, somewhere who ban BBL, but you be a no, should be also. The English one, as I said, Daddy Amano. We did be someone to pay we used to do my doing. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Aforaba. And Tim Magay Abosio Kai and a 30 seconds, Macedonico. Okay, she mum now. Oh, okay, Mate, and Tim Maggie, or can she, Mate? You, I'm a paid the radiasi. Why have you been a bido? Okay. Well, be on Dompon, a woman come here, Guillermo. A moja dear more full sunny as a cremada bojima. Now you're not dominating mobile one adult from my young. And you say, dear, I say, in a Saturday, I fata, a domino, dear domain. And from my year, who means the mitable one, Cabebre to me told, Cassicafona, the young one. Nanso Radian Shannon, what time and us will be out for your woman a quack. Or your colleague, oxygen will be so award them summer. O dear, when you're a quack, I no pay accident kuto, I am kuto, ya the Motia Sifunia Copona. What boy in your banya shay and ya one I have one master. The man and nananum, a dead radia sema one. The dead radia sema dear 4 Amoya Juma or Nara. What a singing in a dead radia sema, my definitive the radiation so. Or mamma who must send the biarada. The dead radia sema that the Lumba and the bushia, a radiation is no woman, Kwame Munimu, or man and Quatentia or D womb, and none of pay, or my Ghana. A radius and Yabeyan, what the ending answer for Yasuyan, so a moon of fra, a moon youth, a moon penny for, what Hamanas will be aswa, and no pay accident, quality I have friend in Nara, may the radia simo be cra, I want to buy it today. Amen. Amen. Mammy Fanny say, good morning. Good morning. Mrs. Mintani. No, any. Ha, Mrs. Mintaka, Egas every. Tema come to 2. Tema come to Mama, 30 seconds. $10 grams. Oh, Mama. One person, your post through. And Yasim Kuma. What you see about your poor Johnny? No, Papa, be a Janyashakra. Yeah. Wafa. Baba. And that's Wafana Casa. No question. Mama, the patchy. If you might you. And a place as your mother boy dream. Moje die mu afusane anope ka asem bi se nyame wa ma ya nsori anke ye ni hwe ka kire no no kwasem pa ya dum bi keke na aso ye nso ye ni ebusia adeboyefo te se yen ye kwada ye da ye sori nso ye sori e de radi ase nyame hwe die esem ebusiafo mu amwo nyina amen se de ni de nyina no program na hyese no ayempaibo yewie ya sa da nyame ase ni ye di abrabo mu nsem eteti o man asan ato aso Ready? That was
So why yen to stay? And I no Peter Shamada Bojumoje di mu afunsa ye ne ye ma ye kromu ye busua nyinara. Aw. Wafa. Mama. Nyame nhyira mo wate. Amen. Nyame nhyira wo so pii. Nyame nhyira mo pa. Ye de radio ato ne mu ye nyina. Amen. Good morning. Miriam Agio. Hey, meju so Asante Zongo wako de. Obadi adom. Ye de twene po yanko passe. Masedane ko Mr. Asante. Ma sorry ya. Mati mo kan radio studio. Leche say asafu yehoa. Waya de kesiye. Ne kwase. Oh my brabum. I said before ye ni. Obusiani bi amfra bi. E ka busiani na busiani be da no. Ye obusiani bi won mo da me na be da no nti. Se ka mo pa ka me. Akame kesiye pa. Na se minya hwe before so no bi amfra me pa. Na papeja mani afewiem. Ma da urade ase. Ansa na masi abontin. Edi sabre ma beti won kan so a. Na dia me kan say. Hwehwe nyame sumuno. Ansa na wo. Yes, I got a Daniel. Oh, that's a new. He showed me some and son. Yes, I never Minia. As a one cow. Amen. Okay, Amen. Atasi Zongo, Yamin Shrapi. Mami Fanny say good morning. No, Fatasunte. Mama Omanjo asalebuche baba anope Masidane nkwe. So anope me de Nyankopon ma wonko won wabusia. Amen. Isade kwase e my papa daddy Lumba ni ne wi busia nyina. Sans isade Nyankopon kese pama di regime phone no mo nkwan. Me de Nyankopon ama nyanga ni me busia. Wasi Madina, Auntie Mary Lakeside me de Nyankopon mo bia nkwa. Na Nyankopon shira ni asempa na osande abeya no pawe. Nyankopon ka. Amen. Mami Fanny say good morning. When to me na so betumi abodi aguramu 053405019 05934065565. No they say that Eddie about no abodi 10 no no so anya kwanya abo aguram. Good morning. Good morning. Hey, man chimpura ni. Yeah, Doctor Man Chimpuna, Suhum, and I'm doing an Champion, 30 seconds, Master Danenko. Udia, the Dynamiasi, and Ra, Name, Eddie Asabako, a car, Master. Na, the Danasi, what can Pensua, a demi about the tea. It's funny, say, Yankopono, only 2 Anamu, and of pay between Kumu, Lemon Home, Mahome Ma. Practically, no, I asked that, and I'm the mouth of Tredia for Nampua, or Shammy Uniswa, on my Yahu and myself. My main man, Yamaki, and Farmer Pastor Ado, or ye Pentacle Shuffle, Cheppy, and a pay on an ere, the Dutch Yanasika CFR at the moment, and a pay. Man Compana, Macau, only Yankopon, and Mama Fanny say good morning. Good morning. Me do for dinner bia kasa free. Me pa cho me din de Richard Ashley aka DJ Ghana. Hey! Who's your penny champion man himself? Oh, yeah, apomwe. Ya mi adumo Ghana man. Na bibia wako de. Ewade adum ya ho din de. Me jitu tumi say DLFM manes we bia tum so. Edem ku say ma to ku je. Chede ampon Yankopon won chira o pa no pay Master in 30 seconds in here. The radio to say koda to say ufo koda to say kwaye edufo che bia da kwaye ase ni me ho so hwe ne kwase na go boy ho ban so nko ya da so tenkwam na tetema eda bodwem na nsuo no mogya di mu afo sa na the radio ase enya ni pani na nya ne sa na so ye de nya ne sa ya ho de nya yesika enya ni mu de o na mum na dom na do so ye so the radio ase ma de adwuma ye fun na afi DLFM college association me do bia ase the radio ase ma yankwa Damuni na Ediam just so DJ Ghana man. Apa bofu ka se. DLFM mandai. Merci bebre. Good morning. Me do fu went me nyina so facha me pa. Osu betumi abo awura mu 053405019 05934065565. Na me Fanny say good morning. No DJ Nhyiraba Kwadwo Sammy. Senior we dinner bia kasa free. Richard Chapemenu. Oh, bra rich boko there. Radio now so. Ya mi adom metia popa. Ado pay Macedonia nko. No
papa dem beza betonyo mbako. Senior manyomanenko. Afida yo nyame nedia. Afida yo nyame nedia. Afida yo nyame nedia. Into me kadia wa ya mami. Anuti mo adia wa ya mami. Mo adia wa ya mami. Anope. Mo adia wa ya mami. Into me kadia wa ya mami. Nhyiraba Kwadwo Sammy dia na me shout. Ene du papa wo du ade. Na me shout. Amen. Good morning. God bless you. Hallelujah. Sister Lizzie, Accra New Town. Oh no. Mama no pay Macedanenko. Eda no pay the nyame ase. Amen. Ti da ya nsori anko bi entimi mi se nyame asem. No kwasem. Waso ye nsaje etata free January abesi nne. Enye nipa nyina ni nya ne sa. Ena omu awu nsusu ye nsene wom. E ya dom ne ahumobro ya. Ye dati se wufu a wo nyane ye ahomrache. Yada na se wo ne bambo ne hweso papa no do kese e oyi na di kire ya abre ne don nyina na adom ti amen. Amen. Mama Fanny say good morning. Good morning, Ofa. Wodi ni baby akasa free. Yes, I'm a fair connection. Kasa free asare wuchu. Sister Fia Kunedu mama anope Macedanenko. Ofa nyankopon asare na wo ade ni bi. Wati wie mama yefefefe. No kwasem. Mama ye ne ebusuan ye ho amasem. Eni die ebusuan ko nyina. Na se ne why divine selection e bia kan nyina die a. Ka se ma na mo. Amen. Good morning. Praise. Hallelujah. Mama within baby akasa free. Wofa Auntie Mary ni nkasa free Lakeside. Auntie Mary Lakeside mama no pay 30 seconds Macedanenko. Ye be radiase. Oye na do ye wo hoda. Amen. Na no be asidanka ye nyankopon. Kokromoti a ye nsan ne ho mopo. Wasa ye na de ni bio. Ahoma ya mfa na chichiri praye a enye yie. Ye dana se. Se one day ye funso echi ni ye ndi. Wa ma de pa chinye. Wa hwe ye bapa that the Lumba so. Oni na busie nyina. Wa hwe ye nso ye kra so. Wa mfa ye bone ani ye ndi. Wa ma de pa chinye. Wasi minim se Awurade ahwe ni so ama de pa chinye. Mama, minim se Awurade ahwe ni so ama de pa chinye. Munso am wo studio ho nyina minim se Awurade ahwe mo so ama de pa chinye. Father, Roman father, minim se oni na busie nyina omo ho ye Awurade din mu. DL collect members nyina mi de Awurade asem omo nkwa. Ni omo fresh studio ni nyina so. Na mi hira won no nya won kese na ene de enye da soro nkoma ye nyina. Amen. Wo Yesu ti mu adom ni nti amen. Amen. Me family last two callers. Na me de aseda e de asi. Na makenka ma de hye nso amoso me messages na bani bia ma mo. Mama Fanny say good morning. Good morning, Sammy B. Sir Kodie Tema Community 11 champion and pay Macedanenko. Sammy matching. Mejo so sak. Metunyum why. Senior me ntio. One me from so. Any me. Wama depa. Achi mi bium. Medina ye. Bemano. Majin kwapa. Majin kwapa. Sami bi mi da nyame ase ema mabusua. Mi da nyame ase ema mi fiefo. Mi da nyame ase ema mrekua. Mi da nyame ase ema DLFM fo nyina. Amen. Amen. Sa Kodie say wa so na wo ko no say won to nyuma mesre o kaka nwutofo no na in fact o to nyum pa. Good morning. Good morning. We don't for dinner baby akase free. Oh, sister Mreku na hye ye de. Ya da twede ampo yankopon ase an pay Macedanenko. Wan show me funfun. Ani. Wan madipa. Achi ebio. Ye dinaye.
Yaje kwapa. Yaje kwapa. Yada radiasi. So what kind of kahumbi? Amen. Amen. I'm funny said I'm in family last call and pay. Good morning. Antibo Moni. Nana Bombo and pay Master Danenko. Asida bena misama no Israel. Ayi bena misama ni dimiso. Asida bena misama no chira ponyami. Ayi bena misama ni dimiso. DLFM. We did radiasi. Open person me bushia bedru. Nhyiraba. Mama. Ona na ba to hospital. Nenye na se guade na ba san ye dru a opeja obono phone to me tonto no. Wa hwe en so de yakode ya ba. Bodi bi antwe. Esi eda na se. Ohun kese. Okokroko. Konto bo so nyankopon no bo so bo asase. Ono se mpuna epunu. Ono se nyina ejina. Ono sha ebem. Esi eda na se. Na dum nti. Amen. Amen. Me wafa si we si one penent me twim mutan kra obeka bi obada nyamiasa no pent ma me mfa ni twato. Good morning. From one sir. Hey, Gideon Barma Zante boko de. Nyamia dom boko. Ya da nyankopon ase pa no pay ma se dan ko senior. Sadum ama makina mu se no Nhyiraba pai mu kobo no nso dia. Don shuru be yan otwe atwam. Na me da ho se du fotie. Na domara kwa ana ode ne han apie mi so. Eni mabusuafo. Eni Ghana de hie nyina. Wode adom kesa adom yen dia yen fa se dan koma hwan. Tutubu su Nyankopon. Agya ne nsani fadi abarinsam. Yeda mase. Wona adom kese a wode adom yen ti. Amen. Amen. In fact, a technician se me fa we na me fa entwato. Na hu sa manfo ani abregu su frepa. Na so me sra me fa we ya mentimi emfa afrefo edikan ni bio. Entifacha me pa. Good morning medofo. Hallelujah. Medofo be na misaka ni. Piano ni o change me ma what man no time. Oh, champion boko de. Good. Ya de nyame ase piano no pay ma se dan nko. I help you. Pa. Up to the I lost your life through accident, through sickness. True. I mean, you are still alive. I thank God for my life this morning. Now you be the head of your family. Be the first, but not the last. I pray for my madam, sister mama, what's my new market. Then I'm a boss. She show the new market. Obia, amen. Amen. Besra mo amofra na mentimi fa bio. Onfa ncha me papa. Yami adoma echira betuma nya kwanya gba awura mu. Ene se pokusi medawase. Kibia mponyankopon ba se yadom. Anope wo me kamfo do ayeji no na se ma uden. Na mama kinka we ye. O say I thank God for my life and of my family. We free piano Temanu town. We say good morning, Sammy B. I thank God for giving me another great day. Papa no. This is coming from BBF, from Great Trace to the line. I say thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Papa no. This one is coming from Mafia from Tema Community 10. She says, I'm so grateful to God. Amen, amen, amen. So Mafia from Tema Community 10. Mafia mjidi se sheye pa. Anope mechi hapa. We say may God have mercy on us today. Amen, amen, amen. From Wafaya Uteshi. We say good morning, thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Augustina Kofi, Tema Committee 11. Auntie Ogaboko there.
What I say, good morning, Sammy B. Thank you for your good work. I thank God for my life. I was in the did you do inside Atomic Hotel dance man. So champion was here there. And open check I said and I see come out. I'm making kind of Facebook messages in Libya. Wait for Obia Semper Furniture Works. And I say good morning, Grace again. Oh, or here live. Eddie Free Obia Semper Furniture Works. Kumasi Adum. Asante Joseph. I say Asante one from Boga. I say thank you Jesus. Amen. 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 Where's the Frigina? Edine Ayamwana. I say good morning, big brother. I thank God for my life and that of my family. I say I thank God for all the workers. In DLFM. And that's a pioneer minister, mama. Margaret Latte. I say good morning, thank you, Jesus. This is coming from Matredam Ponsan. Matredam Ponsan. I say thank you, Jehovah, for everything. In fact, Yamiabi, as if I see a company in Ayani Kasiampa. Teacher Nkrumah say, good morning, Sammy B. Thank you, Jesus. Live from Kaswa Millennium City. Millennium City. Teacher Nkrumah no penya Mishrao. I no pay that Sidanisi. Nanim said, and some pin and course of my Ghanaian. And rather, National Day of Thanksgiving and Prayers, you know. A course when I am Kumakra. And some men out of form. Gabon command of pay, dear. And that's what Obia Juma Dini so. And some pin dear him on my Ghanaian. And a person at Nas in the home come off. You heard him say, but you're for better Nas. Could tell about PMO. DJs giving so a hanum. And a pay bedding come off. Thinking or your 1,000 or your technician or sign your DJ or sign your IT guy. Baby, I'm a Fabia Veshiano. You do the dance or sign your pandit and a one pa. And a pay newspaper review news about Mountains, your baby home come on. No one a pen no Monica for your say. Ye should have when you mean 70. Yes, like a crab in Yamre, Nadiacano, Yamfangram. And of course, I'm saying, in fact, this is coming from Monica Fajo. She called this one Nhyiraba Kwadwo Sammy. And a pay can follow Masupana Mao. And it's Papa Bontenesua. Ghana phones in the form cry. Then so the more the pastor Sabiano Mandam. Then to pay out to your boss DLFM video more. Not your source of crojing. The media be a would be here soon. Lumba Supana Yen Super Bit me Abuawo. Ajuma ba. Ede magana shenka for woni mke atwi make sense we obi on mabobo ya atwi trasa ke no mtwi a ko pia ole mansupa ka che ko tun so bi ko achi na bosum da benya sika dia bo wata so enso ni guma ko do mienu ya wasachat one ene ya sanso bottle one in fact akono pa rempeni ma tu fosi na je mo kiremo 0555 5 no ya miensa now the 274 757 akaho and 0577 475 343
I mean, more than so many patem. Madam Abaya Michebutum, the shop on adjacent to Lumba Sport, as soon as we appear to Silimo Danceman. Now, how much to phone in here? 0557 349 401 0557 349 401. Yanko PM of Fanco Sport M of Fanco. It one more Ben Pokwase, Amasamai, Sapeman, in Sanwam Dobro, Babia. Mama Viking 10 million to penny beer to Metro Cotton. The shop of Fanco Sport M, adjacent to Ninase, washing bay in the pay. A home at phone 0500 680 783 0500 680 783. Young copy of Black Women Jane. The Akuma Saki Station. The shop on Eben Adum Toba. Black Women between the Akuma Saki Station near Adum Toba. A home at phone in here 0244 094 793 0244 094 793. Edit Kwisi Butumo. Ewa Dohenya. Edit Kwisi Dohenya. Na in fact in the shop no. And the Central University no. And I do hear anymore. Now my phone is 0246 601 004. 0246 601 004. And 0266 0266 400 215 0266 400 215. And a poor pomodi here, pa. If it's a year quiet beno, in fact, so pomodi in Concania. A bad in Paddy amount. Because Ebia win a busani down so one quite busian.com. Intimate sort of what would Jimmy and pay and for a pomodi for Niagara cry. And in a pomade come for Vidant haircare from penny for the Diamao. In fact, I Sabia. The money did in fact more the sound of madam. Na yakasa Vidant haircare for Vidant haircare. Yende ya kwadale pa ewo kidney any liver aya the same. Bibi akwaso wadi peduama e fa wahra ho ne de. In fact yensa no adwuma. Yankwa ne betumi aboa ene betumi akon kan de ama o yepa. Lekase no eye fatty liver ene etete wabrabo a fa kwadan eye Vidant haircare ne momade amwa pa. Yesa so boye homaden ewo protein aje udun so chande aboso protein in the urine in the bomade ya ho adwuma kama. And what you do be a tete one who could be more ever Vidant health campaign for so ya. You bet me about money abone to me so ya dear pa. Yes, yes, how ya there you two as deku. Ya there na kwa emabio yen so ya there we say. Hypertension adu ni pedia dia baso. Like I say blood information. You do baby a burning sensation. Was why I just say uju ho hwea emfa kra. Because say junso channel. What you say what tell you pa. Any ho kira wo fam nyasem kuma. But ni nyina da no. Vidant healthcare for ne betimi aboa wo. Dr. Victor beboa wo. Na kwaya sa no setimi aka. You was say me no my Ghanaian. In fact, who copy mo Kumasi a? Ye 100 daban Sakoban J Kufuor School Junction. Kumasi no, ye butum 100 daban Sakoban J Kufuor School Junction. Ahomatro phone 0502 230 999 0502 230 999 and 0247 665 436 0247 665 436. I'm from Piamo Club Prematemo. There was Spinters Road, Coastal Junction, Air Pogas in Chehonma. Yes, also be a Fidelity Bank, no.
my true phone is 0502 0502 661 346 0502 661 346 and 0549 951 211 0549 951 211. In fact, no crasempa, Sanyami and Tia Yen, any sufra. Ebe Bobrano, dance on Yadia, Ebesie, Edia Mayen. Monica Fojo Dase, and Opayam Leka Crana, Quacatambo Sona Bano. Yentry a boss, and I am a Ghana this year, a hoodie coso, ever or my canum. The Quacatam and some of the doors of Pamika said DJ Ghana man, great station will be at their tomb, DLFM Ness. Senior man and a pay me Prissy, a Pawahine, Michiano pay. Samson at Tommy. A bridge and kama champion and a permit yaw. Dixon Bada could druba and a permit yaw. Sanson and Timagi or Kenshi and a permit yaw of winning now, maybe the Atumano Pena, Mishamupi, Mamuti, free teacher bench ye. And ye, Quinyako, oh, Aguna Quinyako, Central Region when you're chairman, Mamuti, the free Mindford. Munina, your chairman of pay, keep cussing in Potem, your chairman. And a pay Quacatano, Yashas, ye, nay, your free, the chronicle Quacatano. Na Ghana man penin. John Dramedy Mahama ba matente gram o winia ho fa dwane foni da ha no sei na ogyana na so pam na kwa katama nsama wa kan say Mahama cautions Ghanaians against tribalism. Mahama cautions Ghanaians against tribalism. Katafa etosom yensa ewo de chronicle kwa kata no ene bo amane say Ghana man penin John Dramedy Mahama e de kokobo de ama Ghana for say osra yada edu pempensuo bia ena media mi firi ha ena we firi ha sei enti onya menua we ya santini we onya kani oya igbeni ena we ye seremuni o kirema mmoa ni senti sabe ya chechira omanya ye mfa sa suwe emmoa moman no nkwana nim ni senti osra yada se nimpa bia ofiri oman Ghana mu no ye Ghana ni ye twa ne honam a moja eba no eye baako obi ne ho ne moja ye twa ne honam a moja eba no eye fitada enti osra yada se ye nyina momode na yanka bomba ko yenya adwempa ba ko pe de yemfa nta wo mampeni ene amemu ye kine mo ne Ghana bosha asase ne nyina ye pre no yetumi nkopiem sente saade a na o man dache wanhwa ne mpuntu a ye pe no yensa entimi nka we ya manebo a Ghana mampeni John Dramedy Mahama e de abetudwa e wo de chronicle ko akata no na pay ye de monsem e de monsanso na san wenen threaten voter league anodom pre uboboguramu e o mashibedwane e de ma de hia wonom ewo ensanwom adwagira the day edoni nyamfo Frank anodom fraka say chirim say in fact adehia one more from mantem ne potem edum pempen so bia mamutu anwea no oso matu sa mene voter league no omo se ni nyina e ba ne sa no mangana enkon kan nto srada se sa san wene na ekoso a e o voter league na ben ho a e ha dwen no srada wo munya yente se be ha dwen yi pa ko akatai e de ho amane bo e de aba anopai Samsona the Ghanaian publisher at the Honsensem at the Aba Abet Kobradjon for vows to defend media rights. Petre ewa the Ghanaian publisher. And what let me say, Sam Trafo and Komuko, a dear that one GJ, Ghana Journalist Association. One on president, I make say, West Ending Kunimubio, me wafa say, Abet Kobradjon for him say. Obakwa swabwa, Ejen Naso, Aman Sam Trafo for who dear no, Yen said to me, a crass with his intimate transit. MOB Enfant Central for Enquam Rato Preda, Emram Layabo Madia Jumaden, Ediasum or my Ghana, and Yajuma Crack, Wakate, Edi Hamanebo, Edi Abba and Mountain Esso. Sanso Anna Ghana publisher Baman say keep hands of judicially. Sia Imam wants NDC. Omuch Remis Abaya or Sra NDC among your quiz or Mosra matter. So my Ghana team once and sem. Say atem wo hu sensem judicial service no mamode age hu sensem free we free say sabe atem wo de ye mfa ma nyosem a openedi kokobo e de ma endi sem yekun so munyai kra na yetuwe sabe efa atem wo sem de osra da sem ye mfa ma ye mfa nkoya ma so e ba ne sa emo man e ma yentumi enkoya nim kwa kra katai e de ho ma ne body abasan so na gold board approved 240 buyers
Chief Executive Officer Edema Good Board me wafa se Sammy Jamfi na kese no ba man say make say die nyame anum nukure ni enipa mako 240 na make so monya licenses to me krata won betuma ya kwanya etuma toto sika akọ good ma Ghana so nya sika ede agu ye bottom sanso na so hwe man Ghana pomoden so krata fa etaso miensa ewo the Ghanaian publisher ba man na wo kire mi say whole week triggers COVID ASH Health Minister says no fears. Anyway, as my better bontini kire mu say ade anam homene ko eye COVID no atu asese o man Ghana mu bi oni nyane say eye whole week dwumadi e course so University of Ghana no ena eka ho bi ema manfo hu say yes COVID na prefra mofra ni mu akofa COVID-19 dia ba nanso osofo no ena hwe o man Ghana pomoden so me wafa se ono kra ye oswaf ono aso ye masebe dwan de ma de hia wonom ewo sehwi dwaboso me wafa se kobena mintaka na se we de menye nsuro fi se yade ne ba ne mpo Obia nkwada so piti Obia nkwada yare sabia nya de akun Obia entuantua bo ase yare na entumi nya Obia hwe okurum hanom ya wi ataso enye ye hwe Daily Graphic wakati na babonte ne okire mi sem Nation stands in prayers omu okire mi sem Ghana man penin John Dramani Mahama ni mapode abode babo ma Ghana Nyankopon konkron aboa wo mani akwa ni bompunto mu no National Day of Thanksgiving and Prayer endra da shase no kwakate de da so di Daily Graphic eba man ya sendra da Ghana man penny jira na so ema Ghana nyina ne nsonso nyina kɔ bommade kɔ bompa ya adwanko nyama konkan pa ma Ghana de yekese de Yankopɔn bɔ ne ho mmɔden aboa yɛn ema nema bia da yakwanside wɔ manya ema Ghana yankɔ yanim kodu bɔ hyasase so be yafro mo man yakɔ yanim de sent yendra da Ghana man penny bia dwumadi na in fact emu yɛ de pasa no man ma kwakatai ɛde ho amane bɔ ɛde aba yankɔ pie mu ɛwɔ the new crusading guide ɔno so ababɔnte ne wo kyerɛ mi sɛm COVID-19 scare. Health Minister arrays fear. Urges vigilance. Anyway, also for sure man Ghana pomeden so kobra mentaka na ekire mu se COVID-19 no enko se hwe mo bia nsuru akire eno ko pia man Ghana mashi bedwam eno wo kire mi se mo bia nsuru COVID no we the bad dada na eno ane wo ho no enya foforo na aba dada na 2019 dia na da ho okuruma foforo bia ni ho enti osere se mo bia nsuru akire yade no yade ni sum kunum de visa banya abai Objine Ghana for wunti obekwaso abo adwumade abo ma COVID-19 no entimi nto atese me Ghana for enko lockdown kra ebi nsida ewa ben ya penso na daily gada ba bonten ena oba mane yesem COVID-19 strike 107 cases confirmed 316 suspected cases ena oba mane yesem also for hwe apomodin so kirem se make say COVID-19 aye nuanam China for minim so mokwa wi ampontwere ne yo so mokwa wi ntefre sachichidia bi na mokwa yo ena COVID ba wiase afa na nyina ba ha wiase nyina no Ghana de no nsa na mo na o manko omuhu se Ghana fo no ye mogya de ye mogya akono nti emo na ntumi anwane ne no masan so da mu kirem se suspected cases o ma ye hwe o mo ye hwe o manim a ne ma de kire se o mo COVID ne bi ne mako aham miensa eni dunsia 316 cases ena fi oha eni enson eni ya tum se in fact o manya COVID 107 cases ne mpenifo atumi confirm say we die COVID no wo manya nanso so afọ kirem say adwebra wo we enko se hwe nya de COVID betumi akum Ghana ni ba kokore visa mpenifo bo adwumade aboa ma Obia de mnaso na boma COVID ne yatumi akontene ne kama Samson Brothers dies in police gun battle 10 others arrested Robert dies in police gun battle 10 others arrested we a daily guide and a bomb and a sentiment a put from body akobodum madia kronfotechu amwa ba kutim a positive waje ne kwade afiri se make sense afufuro be yetu and a positive wache ma sentiment me men ku ni fata kon kan tia damase monkoso amoye chiban akonfo ne hwehwe dodo emwaye ya damase panya me nchira Ghana Police Service Sansona thank you Lord President Muhammad leads national prayer page 12 ewo Ghanaian Times kuwakata na ba manese Ghana man penendo de bomade de o magana nim ko bompa ya yani yakro no yakokra enti Ghana de ameka se de bibia kon kan ya mpa bo so betumi aboa mo man yakọ anim enti Ghana man penendo ada padwumade anfa de waye ese ni ye na nyame ase se Ghana man penenya de so de hunu de bo na Ghana yetumi akọ anim nyame sum nso Sansona otumfo resumes Boko conflict mediation at Menhia asante hene otumfo se tuto sum ye no make se wa hyase a Boko conflict man so twen ne mentemo ase ya guso ekwaso Boko no wa hya ase ne mpanifo di akotene kasa e wo Menhia himfi a mekese no asante ne bo adwumade nti nana won kwaso ya da ase kwaso bo adwumade na moe na Ghana
ye mo ye nkwa be visa de koso no e ha dwen pam. Since the new publisher on so akasa no pen wo kire me say we must travel abroad to tell, not to hostel. Not to hustle. We must travel abroad to tell, not to hustle. Until we Duncan Williams, Empire Bono. Action Tapo International. Kofala Bono Francis open your down now. Me wafa say Archbishop Duncan Williams no chirem se Ghana de kaye tu kwanya. Na ke nyes kan ye kwa kwaji ani. Enya se ko pedwuma na ye ni senti o sra se Ghana mpanifo yi. Momfa national agenda nsi honom. O man ye ko benkuma ye nyina na ye ko. Ye ko ni fa nyina na ye ko. Nya se beto abawie na se ndi se abon homoden eya yare sabia o ye dwumaden si aba foforo bape o cement aso na ni nyina kan wuram o kirem emmoa. China for ye bi o mo de 100 years eso no mo de ato national development agenda mo bo dwumaden Indian so ye bi Ghana ebetuma ye bi nti yeso nya ne sa na o man ye ko enum nya amanyosem kankan na mo man. Me wo fa se me dase we de wakan yi timeta wachi penifo ne ye bebo apam. Sanso na fanyo marking leads MPP to national prayer and thanksgiving ti MPP man yokonso no da national prayer and thanksgiving so koso a afanya marking de ni mampa boy no ye afutu ma hye bedwane nyasem kuma pompa ye pa ne ma konkan. Sanso na MP to start speaking Ghanaian language in parliament. MPs to start speaking Ghanaian language and Ghanaian languages in parliament. We am wafa se aban ken for suma na baben no omanga na masebejuma chame no chire mu say ye koya nim no enche bia omanga na masebejuma bone yakopie mu a enya fi na kwakoya arimi you fool me brofo sa ye be kan sa Ghana ni a otie mi onte brofo ntehwe o chire ma ye koya nim no enche pi ombesa chire mu ukoma masebejuma ba ko gina ho na waka okrom kasa twi ya na wo kan kama e be pole betumi a chechirase interpreters a chechirem e de akobrofo mu bi atiase bi entinya afi ene de bia da mo beka brofo akese a mo kan mafra ntoma Ghana ni ntie bi ni mo betwam na maka mo krom kasa mo beka twi se hwina wote na woka se hwina okrom ni a oto abama no wate de ekoso okrom na sabe wadwenkyere bia wakere aban kings for suma na ba benkyere mu se yen kan kyere Ghana for se sabe aman hodo atumpon ni nyina no mankofo obi kasa na kyekere o man no uko US a omoka brofo mo krom kasa no nanso Ghana de official language eye brofo oman a ya yira kwan o kirema sa de ne moa oman ntini sabe ye krom kasa ene ye beka na aboa ma Ghana fo ate yade yase ne yate de ye yase na nyase yakofo obi krom kasa na kyekere oman ukola Cote d'Ivoire wonte brofo makoma pe na ete omukrom kasa French no moka enti yeso ba be ye bi no man yakoya nim ene so ehon nsem e de aba ano pensam ne de adoso pa nanso anam bre de te no meyam fancy na yanko commercial break wetew ya ba ensema hodo a edi ahimne betena sa no pay na ye de honkomo me da me ho abasesia me ba adwuma die no ye beto aso Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one semti awan trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe sheku amoniaje, Echegusa, oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Dime Papa, in the a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwany ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort.
mpanifo kan yo say yade ya entimi pa menie ena kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver kidney stones hepatitis B and C hepatomegaly any high cholesterol protein in the urine afa diabetes hypertension prostate enlargement hydronephrosis and pyelonephritis any yade ahodo pi Vigdank Healthcare na eba ne mfidie so dia ene wo boa wo mo ultrasound scan na uko wo mo lab wa na wo be say yes baby yade ni hye bia afidie ni be yi no aba ene menua ba de wo mamate ne nedai manya ni da so me say de wo be ya ne se wo betu anamon Vigdank Healthcare e wo Spinters Road Coca-Cola Runabout Fidelity Junction Standard Chartered Bank no achiri pe wo de free 050-266-1346 and 0549-951211 Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all 106.9 Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Samu akwaba Daddy Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi ne so Daddy Lumba se mempaibo in fact yempaibo nie se Nyankopɔn kwaso amaye ho ban. Greetings go out to you Miss Amwaten. Oh in fact senior man ya Nhyiraba P. Debia da na kesa fidene da DLFM 106.9 obo dwumaden pa o magana masebedwam oye dwuma o parliament ya Nhyiraba Pa Miss Amwaten. The day the Mr. Michael Amwaten.
In fact, Yamisha opinion, you Madia will board edit DLFM. Yamenka Hopa Senior. No, I can't come near me. In fact, who could be like Cote d'Ivoire, mana? One of us so French if one colonize one of Mutino. Almost for Mocasa or Moka. And that's him Kumakra. If we may ever create an imminent point to me about dear. Mamma Diansa Yankasi Krumakas and a bit to me as Yet I did you man who be a hoodie and I say. In fact, Mr. Amotin, Yamisha P. Mr. Michael Amotin. Yamisha Cassia. For the meantime, no. I'm in for that Emma Adishi. Your money, Tony, and Queen Mujumadi, so. Where you happy birthday, Equadiamao. Akwesi Ata Spy G. Akwesi Ata Dua Bomb says Spy G. We MPP polling station chairman. Our man so that no. So happy birthday goes to you, Mr. Akwesi Ata. The Dua Bomb says Spy G. We MPP polling station chairman. Our man so that no. Every Samuel fully boating. ANSM Jenny. Eton Crad DLFM 106.9. Ewa Santema Temo. And was saying for that see we from our senior. I go Pama that way, yes, Ronco. Pejon and Yakasia Pa. Now the Pebia was I see with one. It be Emma in Sarabemo. So happy birthday. Go as to you, Akwesi Ata. The double man says Spy G. MPP full air polling station chairman. Manso Datono. From Samuel of Oliboatain. Where's where Quadiamao? Ahenkai, your birthday. Let me say Ahenkai, happy birthday, go I see you. We are students of Fonse Kokobain, senior high school. Of course, in fact, of course, I'm pa. In the Ahenkai, you are a student of Fonse Kokobain, senior high school. From Nhyiraba Justice RFM Kumase. And of say, happy birthday, Famao. So once again, happy birthday goes to you, Ahenkai, a student of Wasika Kobain Senior High School, of course, from Nhyiraba Justice RFM. Nhyiraba, Omo Nyasen with the Ankane. This year the pa, Sabaya Dachi be no Magan and so a bit many on so fast. So happy birthday once again. Go to you, Ahenkai, a student of Wasika Kobain Senior High School, from Nhyiraba Justice RFM. And a poor Modono air question ye. Mestre wo. In fact, give it P capsules. Give it P capsules. A more the son of manam. In fact, they be a tete wabrabo. Not doing pedia boss or no. Mount Saka give it P capsules. Premature ejaculation. Them are the boss when what we hate said him. Then we go see an abbey. Maybe I may catch us about a question anymore. All presenting my menina. President Goguian Massey. What the wire man a pound come one. In fact, what to do, dear. Answer to me, Kwabwa. Infertility, not doing pedia bosswa. Mount Sanka give it P capsules. A budget, my dear pa. Sexual weakness in men. Memma Maya Mre. Waba da Brijo. At the Brijo. Edwana Joa. Not a 10 times. And now a banaba Madia question 90. Come up, pa. I mean, I do in Tiabawame. No officer by yes, you make show dim every more fast food. Give us cold capsules. And you see a budget, my dear pa. A very effective for waist pains. Oko to want to mean sorry, Bill. Master Nguan Masters are dancing a pass, Coca Junipedia Bosso. FCC constipation, I am Tim. Mount Saka give us cold capsules in the B. The budget, my palm. I want to bet to me for a co and FP capsules and all. What the buenia? In fact, results and all. But is in fact a job womb. Yes, that's what give us about Mr. Give us about Mr. No. It to me support immune system no. Emma it to me Jan and also budget my day. It to me a quantity and what. Something about home buying, Echo Editia malaria, typhoid, about home adequatia, John Des and Suwania Kane, Sabia Poncheni, Union Sanka give us a mesa, a bit to us your pa. Let me boost your appetite no. Because say Obana Yadiania, we couldn't say what woman's an hour Saturday. A banner so no Benya Semu, I dare or bumpers of Bayadina Winnie, catching who abandoned the mass. Did the party to be no abandon in your water. Yes, as will give us GC and I mean capsules. Give us GC, Mr. and capsules. Give us GC, Mr. and capsules. And this is what you might pa. In fact, Obana, if you had a mono, in San Sanji, hold me in a boss. Rush is a son, a child of Machia. I mean, Bema Bao, maybe you. And what fast is the Gibi pa? No, go on, as on Pesa. On Silvio Cram.
A man so make us no de poa. Aja himfe no mo de aboso. Ensu fitan kan me nua ba Mr. Okafra. Maunsanka givers GC Mr. and Capsules. Betu ase de ma o. Make us go Johnso a ya wo pa wo te no. Enya sim kuma Mr. Mansaka bi. Lack of sexual feelings in women. Oba make us woni atenka. Be ma ba ne nchanya. Wada ho se bidua dufuachi edansuom. Na wo fa se de wuye. In fact ugu wo fa de masio. Be ma ne nye. Na boys ni tua o. Be ba na da form team se na kaka kan ho de a. In fact want men hia na. Na ne mfa o. Oba wo si obi okura. Avisu insufia efri minuana mo maya na si eba. Oh, foul the start. Ensu obi kan utale. Emwa esa be man ba onsi obi o. Mr. Obomodia. Chance na menstrual pains. Ubu nsa. Yawo pa what ya in fact as atwa kokoti. Aden wonko na ohuna mane. Chance na irregular menstrual flow. Ubu nsa nsisi so. Ene eba sa eba na. Ade cha na teko. Eba na cha na teko sa na mane huna na wuhuno. Dunia ba onzanka give GC Mr. and Capsules. Bebo wo yepam. Fremperifu ahomatrufu eswe. Dodo bia wo pe no. Wo mo man Ghana drugstore bia. Ka kira mo say wo pe givers pick capsules ne che say ni ndo ni nyina bia. Won say be kan nyina. Ahomatrufu na 0543 222 470 0543 222 470. Menim say we obi a we ohina wutie ma no pay. We your this year. What are you su kente? Ene ahenema. Afna na nyame nchira opana na dwa siki. Eno atwa adwensi bibi so. Nyame nchira opi. Make say safna. Nema hodo obi a mu yusu na ahimfie. Say ya sesegua. Bibia wo behia. Efa canopy hodo de bedu dwuma. Say yenkunwa. Ni na da eye Geomena Dinkra and Kente Enterprise. In fact your boy dwumadin ye pa. Anything Salmonia bia no. Say ye naba. Say ni je naba. Dwumadi ade bedi ni nyina no. Opie mo Geomena Dinkra and Kente Enterprise. E ba boa ma dwumadi a wo pe bia no. In fact, wonse be kan nyina bi. Sa ahenema mpa boa na wo pe. We de nananom ma ahemafo. Bibia. And the kente is all type of kente. All types of kente. Kente bia wo pe bia no. Wo kopie mo Geomena Dinkra and Kente Enterprise. Masa what to the cry. Ye wakwabin wo ho. Ye sanso wa kuntunkumi. Brisi. Ene ntoma hodo nyina bi wo ho no mo. Ye sanso wa ntometi se velvet. Leza hodo nyina bi wo ho no. Ye wo Dumas. Ene zanyuma pi na make se okopie mo. E wo Geomena Dinkra and Kente Enterprise. Wonsa be kapa. Mesra ya shop no. Adwesom ni nyina no. Ye wala tabia kwashi. Ya tabia kwashi. Ye ben radio gold nche ho no wa. Na so na eye kanesi dwakese mo no. Ye store no ho no mo pa. Eye store number S64 eye 463. Aha facha me pa. Kanesi dwakese mo no. Ye was store number S463. The Honor Mana Geomena Dinkra and Kente Enterprise Butu. From Perifa Matrufu Eswe, Najimunchiremo 0244 930 528 0244 930 528. And a paper bedin como, and Chebi Abako Piemo, Ewo Otima Temnim. Na make say Ghana for Bekaya. Eko be na watwe mienu ntemuni. In fact, ejagusu e dere pa wo ti region mu a. In fact, ha dwenye pa. Na pe say edi ho nkomo. Na ye trans na ye bobo nsemu ne ye hwede ye koso ahomba mo nsemu wo ti mantanim. Na woni mi say oti mantam no nso no. Eye oti region no. Wo mo ne ye nuanim Togofo ne bohye. Make say Togo nso ena amanyosem ti. Ejada ho no ma ho no musu huru pa. Na opie mo oti mantam ne mu a. Dwumade ahodo mo tadi wo ho pa no. Uko timan tamni mu a omo miamia hodo a ehɔ na yensra hwɛ bia hɔ fɛ pa omo sanso obi ehɔ na nampa na omo tayi nampa omo konsom koyi nam adwuma titiro timan tamufo ye ɛna vizo mo sanso ye kwa adwuma de ka ho na meka sei ɛna mentem waso yɛ koso nti
ejapadia pina na asai o timantemu a enipa do so na ahwere won monkwa ehu behia sa no pebo made abohwi akọ timantemu ne kwa kodi nkomo enti yakwa homa no so ne yankwa yensem twereni a otonkra edifri hotel region edema DLFM ne den ede kinsiri mamole do afra ne say nana ken waba homa no so tie kodi nkomo ne ko bi sense o timantemu de na yekoso ankasa nana yeah. Good morning. Morning, sir. Nempom di say. Onyame adomu de enwe. Nyame adoma de nkwana cheyen. All right. Nana ken be na watwe mienu ntem nie e na otimantem mentemo wase asode ye koso ne ade ade a. Nenda da menu nko wom da na di say make say nipa pi ahwere no nkwa. Ejapade pi na so na make say asaya ama ade hwem otimantem. Ekuna kwakwa ye stand still ate say obi nko no obi apa. Asat now otimantem twamfoni kire de pa na ekoso otimantem nipa do sen na make say o mafiri mu ena japade ba ya do sen na make say otimantem ni nyina da aseye anopade efmetiefo aya krado me enti osinia otimantem said odi kind to jano and eye oku adan che and ni na watch pepepe mentimi waso na ma me hum de so na ne kofa ba na asame ya nya de ka bom nchimu e bia fe na so beti etie eye DLFM na pawe ya ni first time dia ni na ejina se eye atwede force omo ko ye bayre amambre bi ewo edwanemo na timia bi kwan ama bayre fufro na sambre ya sha se unity ewo ye mandem afa eno ena eje eye mentimi wase ediba omni eye yenuanom chalafo entem na ewo kasakasa no mo no etututu ebaye emma eye ni yawade efiada no school ni abofra ba ko a ono ultra eye ni mock exams owo Enquires senior high school oye konkomani of eye Zabzugu Tatale district anka aka busu mienu na waye eye ni secondary school na wako to eye na wo formu sa kasakasa nti ma yehwe eye abrante ya ewo classroom sa o chro paper na etu buba ebekanu akoba ni sa no na nka eye yenuanom eye konkomo for so anya de omo be peniso DLFM adenti no omle peniso a omo kire mu abaye enfi mienu miensa ni yenuanom eye Adela achode furniture la foi abrebia sansam yi be man humusu bia no age so omukomu owuho eka ho na we de eya aburuso enti empenyifo mi no amadikan ababedi eye ye mansini hanom as eye regional ministers no eye former regional ministers omo konkomo for mi kire Dr. Joshua Makubo and afi edika retired DSP Daniel Machato ana afi eye pasa ura mikire uboru kunja tason empenyifo yi enya butare kasa kire eye omukuru mu force debi we die endru ho no ye yemfa ne say bia mfumuso na aba na etuobo ne ka eye ye ba ana ye dihye no enti muma eye state institution eye omwadwuma enti konkomo fo no ti ase na omusa fa omutuo no kokotru ba bia wo sentru na de chi ye fie memenda yesan konko ti ayese konkomo fo mienu mbrante omutwa mu eduma sasa ni etuo agomuso proper mbrante no enti ho ana eye konkomo fo ambabu no so debi nyakopo bo nipa no wabo insin egu obia no mu enti say dru say abrebia wo betina ofie na obi de na waba be so unsa de agu na no no waka na wo so wamfa mensangu wanum na nka officer e bia nyakopo bo mu nyina no wo de nyakopo ama wo insin ne di enti wo so omo so no omo so omo kakakra na 106.9 oye peyin ene de kasa e ba ya menua ende da menu kasa e diem asamo no sa na eye den eko akwakwa is petro a yede ya hwa gu fam a yede eja so sa na edere ko sa ye wunu kwan e be fa so ne yadum eye eja no nana ken me bawo nana ma me bisa wo asat now no latest development e ko so otimantem ne mu no enipa ba yede se dodo sen e na afri mu na japade anso ahwede no waka aka wani a e ko dodo ba sen enipa o ma hwemu ne de obuburu eye nipa edu enum na enjapade ne de ye ntimi eye de enkenkan esan se eye NDC Deputy Communication Officer, eye Regional Deputy Communication Officer, Abraham Buafo, and eye Nedin,
na ofre eye keri eye family community wa nkwanta enra na ababetu dwa se family house bi a osi ye ewo keri honomo ye convert sika na odi ahyem to old currency old cedis na eye 4 billion enra omakwakotwa eja to eye safi kese no mu family nua eye arowo ensam enfeni dia bebre na omatwa eye de eja to mu enne obesore no yesi atwa eja to mu afa enra mfoni na me de say no ade beche no obesore no yesi atwa eja ato eye atwedefo fiwe mu ndi se say ni akoko ba no say se no adele for no oma da se no se omu se car bia lodi free eye enkwanta main station se edi nanim edi kire eye enkwanta north edi ko bimbila side edi ba hohoi side edi ba da my side no oma gina car no omu gina car na omehwe se ya atwedefo a no mo se da bi mo ntimi nkanto kwanu maye na mo afa car mo dwana akwakwata na ba bi fufuro na ye adele for ni kasa hu don na ye yeti eye ohyewe mu ante sa na ti dia se mo akoka ba dia mo nsan komochi na ye de ye na ye nkonkote na mu bi konkomo fo no ba se wa o mekum no no o makum nte mi nua se de akwakwa se to no asam no eye agro esa ye sere nso enro hwe cars dudu a amonfo a omo ye civilians omo nya uniform personal sa ye gina omo na ye yi amonfo frika mo se musanko mochi na ye ina ne nkokko tena mu na menua ebi wo a obesere ebi so wo a obeso beko atu ne ye dia nipa adwane gi nunkwa na so omo se da bi ye ina ye ko original connected cancer yakoko gi atu se ma obi anye bibi na mo mafa ye ti akoko ye nti ndesa aba se ohyew aba betu ye dia mo ma ye ina ye nkokko tena mu mbi mo ntimi ye na mo afaka biko ba bia mo kono nka ho fa so asunje ni ho no ma enya dia mo betimi akọ ndi se da akọkọ se ntoro kwa na aka kwati kwata sanko wochi na ye ina ne nkonko tena mo bi but na na pa ye so de ye nya nti ese bibi esi eye enra anajo no nti afa na ye pese ye de ye mfa ye nioma na ye sanwura mu na ye nhwe de befi mu abas ye nya new eye update dia e dia by 12 o'clock eye mu news no no ye de bebra mo enti nana meti wase na ese meke se dia so modwane de se na nya maaye e wo timantam nim asunje ni den emaye minia asunje ni den emaye me kasa sunja bapa aje dia na ndi atro because asunje mbaye ewo otimantem all right me yenja we na kwaso afo ani dia chire besi bia besa ba onchen aba abeje mu enchire mu nana ken all right da wasenso me so me da se pa eni auti amane boni otonkra edi free otimantenum ne den e de Kingsley Mamore de do abonam na ne se nana ken ana wotene ka edifri otimante meke se dia asomdwe no yada na ebi maya enipa beburu dunum yakunkum amatu agu e wotimante nim ejapade pi adan ene amanfo stores ahoto amanfofo ene mutwetwa gyadutum e wotimante nim nene nkoma ye betena se die no eno ne asemtitira ye di nkomo sesesi ameke se iboko gye eto ho ne nyaade ase da dum sa ayese somena suja enum ye sesi otimante am suja dem omoni Togo fo na bohye Togo nso na meke sei political instability manso kwaso a mo kontokwai a protest ahodo na ekoso Togo na otimantam no ene o mbohye saa no na yenso ya hye ase ko ho enti yenyi ni sesebe etiatifo betumi afoma bedu oman bone ana asma me bi sanie saji hadisi fo no Boko Haram fo no omuntumi mfa so emedi nsem hunu wo kreyim enkoma betena se die ni meba we cry for peace. Lord, we cry for love in this name. I'll tell you, no water can put out DLFM.
Yes, indeed, we cry for peace. In fact, your bomb pies house mudwemra boko. As mudwen sombra otimantamnim. In fact, in quanta eje da hono monominia. In fact, say okwa hono ma wure be hopa. Ana pay atras na di ho nkomo. Na ansa na no. Me kanfo eye Benjamin Moore manufactured paint ene de mo no pay. Diamond paint. In fact, diamond paint. Papa. Paint ano won sa kan bia. A water-based paint, and so a washable. There's also a base for the African weather, and one is that the rooms such as because of the Memhanamono. Paint ever papa bet me no. A diamond paint. Papa Pantamon Sankum de Jumadia Udiano, Bomadiana for paint would an okama. Then so to another say yes, in fact, painting papa will crumha. Then another a diamond paint. Yes, also a color who do pina or honum. Young quiet paint and then so to and then to me fade out. Your painting and fade you. That your tennis hand at ye. You were gloss, you were semi gloss, you were high gloss, you were acrylic. Then your kahuna will be. Yes, also a matte finishes and a deluxe in India will be a honor. In fact, diamond painted dear. Paint papa babontina. Ghana phones in the form cry. And to make us say, I feel what I say, you see what Diana. Catch it and quato paint to be uncle say what down what it. And madame for be paint to be or the painting it down. A break be a punch be a tremka can hokayeno. For her done when you know what Emma a bottle crew. Ah, paint Benny. I'm a tune for some massa. I wanted diamond painting canna. Paint about bonty and so to goose one of impone brighty. Or brighty more yo. In fact, F a pa. Colors be our pabians when Sabecabi. Over there, go pay more diamond painting for a catch. Now what done make us say why shall I say we innovation no na dana tantantano diamond paint pe betumi ma wodan na say Jan Nancy bio yes shop na location wo miamia hudo di this way who kopie mo eye kwabenya ya ho matrofo no 0546 770 341 0546 770 341 and 0207 744 697 Ashale School Junction 0538 364 104. Domi Bognizer 0503 493 701. Uko Piemo Domi Anasa Bognizer. Ahomatrofone 0503 493 701. Spentest Yawo Adom Praza. Spentest Yawo Adom Praza. Ahomatrofone 0503 493 701. 0503 493 701. Now, Diamond Petty say home run say leader in paint and carry. In fact, I know we cry for peace. Say asomdwe ma ebe ha dwen pam. Na ma men kan for the Ofosu Plaza Hotel mo no pay. The Ofosu Plaza Hotel. In fact, aya biaya empirifo to mo aso asi ni kama. Na hono mo so de a very luxury. What that one my bones in fact empower that's we know. A team massage was sawa that was a few we didn't know moton. Yeah, ready. As about for quetrato hono. In fact, I come a pam. Obania quo, Nentimi experience ultimate in comfort and luxury at the Ofosu Plaza Hotels. Yawa memya hodo pina wa magana ma. Uko piemo kofodia. Yawa tachem and afinso eye obotanso. Kofodia atachem and afi obotanso. Yasansu wa ebri eya hwere ase. Ebru ne wa hwere ase. Adantanso ya wa frafraha. Adanta ya wa frafraha. The hotel's office no, you were comfortable and luxurious rooms. In fact, I heard a half a pam. Air conditioner, Chahon Machia, and Panosia Kama. Bibia will pay be a hot mo. Network be a pebiano. In fact, internet here, Juma, and the old crowd won't have hokra. Television, Papa B, the to the boom. In fact, when you pam, there were conference rooms for all conferences. Professor Kodinshia Mudia, Ovania Kupimo do for Plaza Hotel. Bibia Kama Diamond. There were events ground for various events. Events be a person, you know. Obania Kupimo do for Hotel. Benny baby no to the Dujuman, dear no. There were gym centers who do enough for fitness a year enthusiast. What was according to our poem demono, Okoye training, a command Nadia Sono. You'll be a honor kama. The sounds was swimming pools for realization. Because of Bomadia now called to Joe Hua. Kama pa. There was swimming pools or Honoma.
Etumi abopa ma etumi akɔgye wani kama pa odi ofosu hotel. Esanso ye nuane papa pa ho no mo. Ye wo continental dishes. Ne esanso wo local. Ye na wo pe bia wa ba ye taste ne ye papa pa. Ne nyina ye di ofosu hotel. The Ofosu Plaza Hotel. From Penifo Hamatufo iso 0530 458 834 0530 458 834 and 0207 979 461 0207 979 461. DJs Gibi watanase anope ye nkomo ye koti mantenum na ye monkomo wetew na oti mantem na wotwemianu ntem nie Ghana de hia moja wo mumu a omonje nipa a omohome de se ye ne yanso ye humi bi pepepe emu maako more than 15 dunum ne moro ye ene tu aka wonom enam eye ethnicity mentem ho ase abusua ntokwanti ye kunkum ne patugu oti mantem adan pi na manfo ahyehye no stores na manfo ahyehye no ene obi ntumi nkɔ afuom obi ntumi nkɔ na obi aba oti mantem government workers ahodo nyina hyase adwane firikuro num dodo na kra adwane dada ene wo kɔ oti mantem mu ankwanta aresabia nurse ne so wontumi ntena ho meye mu no 20 ɔkɔ ne ba bia akwadwene no ho enti obi yare wa ɛyɛ oti mantem ne mu a etu aka obi agye so mo de tu kwa akɔ chiri Boko asat now asa sumena suja enya ade a na duma wie enti asansen na hyase omo ne mpanifo aka biewum ede ho kita ho oti mantem ede na yenye DJs Gibi menu abema Nhyira Boko de my slow kakra but ede de ekoso oti mantem no ya mechia wati fu anope some ho ye de ya me adom obi atiapo Nhyira enyumna na obo no Lucky Dube or say we cry for peace sure etama ne so ano say yeti reggae a na ka say huhunyum si abodamfo onyum so tie enyum no lyrics a asem o ka no e kan sem bibiri ye papa so onyum bi o say homeless and children of the future sure say enyum no utie mu nsem a Africa menim de African kasa yeji say Africa enko so ni na ayesa enyoma with violence de bia na Africa bibini ni nyonku bibini say na yeko nso ohwe mrofo kro ye ekoso ina sa nyoma no eni ho menua be ma sa nyoma no eni ho iti I no more mse koto bi ye bi before koto ni omrofo koto mi so what is asem na matepa oh it's Africa ni bibini ekoso a na bibini etwe ni yonko bibini esan hwe de ekoso otimantem de efe hwe dan ayeshi dan we bia obi di beye 3 4 5 10 years in the sea sa dan no ye the one day and 1 seconds action ebusianto kwanti it's yashi sa dan no me bisa how many years and how many months any betiki and yatimi asa obetumi mpo put no together ne wasanya sikampo me si Nhyirame a beti e bia my wife sere me akokɔ kra minim ne titwa akokɔ minim ne titwa usu kohwe oho ebia mi ke nipo dese ne atwese kan or the one yonku say kudu adentia abusaman so ana adentia it said okay ethnic into kwantina obi eko it adewe da ben pan ne adewe between the war abagan no adewe kakra kan se anhwe yi a e start wo so no mo se na ye ko intimi bawo adewe nti soldier for no se be party A party B aban bi ntimi ntu ni na ngina ho e ma adewe eso ntwa ana mi bisa zigunu mu se empenifo aka se me se bia nam se epra e hia se efiri niti oh ena omanyi mu nso basabasa hodo ekoso na ntokwa no efiri soro na ye den and a sound warning a sound caution e de magana for se ye ma ye nya den ena ho me I've been again some near come I've been somewhere I want to sit down ntimi no me say sad kitin we no one kro be bra wo esi so no it don't start from the capital if you were start fi be na boom ade we ekoso otimantem ade we ekoso ebi akoso north what akoso sa me nua ada say me right me ho woni ma de ma me yemu like oh woni ma de ma me yemu hye me ene say wo ko otimantem ni mu a wo mo ni togofo ene hye body togo nso na eho so me ka say eho na jadamu yi eno na
political instability make us a bibi man kasana bibi man be say then edge then pan na edge we bibi man. It's very sad. And when I got a man penny can be tribalism. Me ya Santini, me ya Fantini, me ya Conkomeni, me ya Basani, way keke. End of the day, sorry I say yeah, Christo man. Yeah, we are Christian country. It's a Christian country. There be a violence. There be a violence. Me, the way I'm around when I said that here for them because me say akuko tikra me mucha then my wife says akuko tikra me. Some of the pictures in was made to Facebook on so and I'm referencing into yes. And come the to so won. Ubahwe kobrania me say andra me ankasa videos so many hwe ye. Ya pai kobrani trim say and moje to say sia abayadwuma for every ho omutimi nya dwuma. Nurses na vacate. Iteba ne sa na one hamu. Area omo na omo na esa ha omo. Say Obia ntumi nkwa adwuma o. Say bank MBA. Nti bank MBA bia obi ke obi a business person so your transaction. Say untimi mbie. One ha no. Me be say me ho sempo say kwan be no mfa so didie. Everything say no. Lockdown na akoso. Me so say curfew be koso. No, asat na untumi mpie basa kura. Nti kwan be no mfa so kura didi. So we are edging our leaders. Your best right. Yes, minti ase. Yes, no, the citizen is here. Yes, the citizen. Sa violence and fashion and Obi shechre. The bakolo be shechre ma usika o. End of the day, no shechre. Be sata ne ba ne busuani. Obi piano so nko di anim enkos ana. Obi ba wu asabe onim sa wo de on value. No de wako akogina anim no na busuanfo te ba bi no mte ekom no mu jomani inside with the mesra obi otie mi bia no uwom na wo ho na se obi pani bi eba na oba se ko onji na koye we ya mesra wo kada se ja usu wa busua mo mum ni kan na mo nko na mesum ni mabusuanfo ya ji ya home okay ba pani ma me fancy na de ene atiefo nkasa izige me da se pa And a member of one day, one bet to my adjumaden, a prenesica befie, I will team and tandem, and quanta, and then ye kunkum mutugwe. Almost no mudi or kun anymore. And Ghana, ya Dutch and Indiana. My men come from me, Dima for Heba Clinic and Famau. As some paba, the Magana this year, or more crab prema temo, and your batan is a medimafo. Heba Clinic, Dr. Tam das wo, ya good 20 timid bre. Ya de bre time kwesi boni se time eto ya de so ya de be atetu aju ni pedu ya de aboso no obani akopie mu e wo bedi mafo Heba Clinic ne yenso ya de na so emfa ma wo e ho ne ya mbrabre ya de so ya nsoro ya de no ya boye ho made tu ya de na se complete ma wonyo ma hotopa expert pa se bia stroke na bubu agu form waist pains knee pains ukotodwe untumi nya hwe infertility and grandpa de bonus and when I want to buy the father co what you why your bonis and VP won't what that Mr. de Copio made him for Heba Clinic. When you come quite Dr. Tam that's about my maker said but on second be Dr. Tam that's no I had a son away you know I want your bonus when you copy me na adie be that to nipedia ju nipedia boso no said the Bible on can you know ye near diaba ne fa han nsa yade no kopio medi ma for Heba Clinic na o yade ne ma made nso asen fa ma wo e ka bo premantenya branch ne poku ase Maira obadi ana bre e nsa yade ahoma tufo na 0244 774 8288 0244 774 282 Facha me pa 0244 774 282 and 0500 7272 215 0500 727215 0500 727215 Bidima for Heba Clinic was the Dr. Tam Daso Yakutoni Yadebre eto yade ne so Gana ni me ba won chan yo my true phone is 05340 50199 059 6565. Uko PM o tip man tem ne mun kwanta. Make say that gusu e edere ejane dare say ndum.
more than 15 enipa makoma kutunum ene ne mureye hwehweman ka se beda de ne kyeremu a enipa no boro kra ba mpanifo mpesa yim hihye bebante no omo de 15 na atodwa ejapade a higuo keke woti mantem in fact asfm 05345019 0593406565 ede na Ghana mpanifo yenye mpanifo nsode de na yenye na mentemo ase yakoso woti mantem no mu no Bibianto din. Good morning, senior. Good morning. Your family Eric Nkesifi Awish. Miss Eric Awish, senior me entiano pay. My gini na ni say, the mama Africa particular before no say what check had a tribalism in your high in chieftaincy. So call maybe to say China, ni other countries no more tribal or more tribes so but on my idea say Omo ya hinsem na fi so small say chiefs na ade no omo ye fi ona ni na wo government ni sim. Enidaso Wɔhɔ so ko bi say Saudi Arabia and Morocco. Na ono sa ohene ba ko na odi kuro ni na so as a Ghanaian pay for be say ministers na ade no omo ya akwanta but over Africa particular here before your side na sa hinsem ya ji fa ho die na o senke yi fi wo senke what say bia region bia one chief ba ko na other sa system region no bia ba ko bia da no ne ni sa small ahemfom and chiefs wɔ hɔ mo a nanka saa we ne nsi but onam sɛ wobɛmu ayɛ saa community na ade no saa yɛ mo tribes ni tribe bia wɔ ne chief nti ono de saa tribal conflict na de bɛyɛ mu so ɔbɛyɛ a member susu sɛ do wo ka bebe ɛne wo yɛ adwene but sɛ wo check Ghana ha ma you ko bebe ho obokwa ne ye ni o ma ahino why because say ye hu de ye mfa de ye mfa ni ndi ade da me kwati ase so mi mususu say obe ye nyi sa ahinsam ne de enfi wo me hu say akekire o mai government wo ka say okay we see housing asasne ye o ma pan ni dia ne hu say wo good constitution e bobo o ma nyina ho ba say woni obi nye problem a for no police station but anya sa dia the more your population e ko soro no ne ye so maintain sa chieftaincy ni ade no bro sa we no to me so that because tribe Obia when he Obia was me history unless okay history see and I mean I don't know okay history e ka say oh they would me so that make want so no question tribal conflict na baba so Obia omunyi chieftaincy ni so no say you state Mate pa senior I have missing ye great pa ya Nhyiraba pa ai senior man say be yanka sa hensem no kra de anka hensem beba ne be ya hensem ne be kunkum ni pa de a ene na tontenta ye ntwam kra no bia mpa ne ba bi mfa ne enya o man nso mampani zero mampani ne ntrase ompam na paafo ne emu o man no obi adwenkyere ni o won so say na wo kan good morning oh utiate danso man boko de nyame adom champion pe me yente 30 seconds nyame shao ne ma pa obo nso me fi say eyi ahensem ne de fi ma enye ye because ye wo hin bi wo Ghana ha mo a sa asem sisen no tenema bibia to din ana se bibia to ye nti de nti no obi di ontume nene nkrofo ntrase no nkasa ma omunye yi yanko ye friends asantemem otumfo santokwa we ebetumi aye yo osoli ginema no prayer na se peple ye en to baby ese da nti ya na ese fi ahofo se wuni unu ekwu ana wuku wunu ano mi fi se kosa na enye aye wa sofo mpenfo wo Ghana ha ese so obi epliki nu nkrofo ma asumdwe aba nka ye de onu ado na etena se ye so ye Christian country nso ya so la ntokwankwa na ye so la ye ku sani Christian country ye Eddie ba nyame sha na edma pa won so ne yankopon tena pa ye so ya da se good morning morning ja say dunie tema otumfo nyankopon so gen kan amen senior eja ma men chiro nipa da fani a sebi adwo ni timbia no enso ntokwa so ni misa ne kwasem pa sebi se uni minyansa a opesa obo obra ma obra tu yi a amanfo bensi a amato mu debi wonyo ntokwa ho obegini se obeye adwumaden apesika dia atoka esidan almost a cadron only to my debian can grassafo. So what I say. In Tomo Shan to qua babyano, I ask a mobebre. Shamo dressing. I did be any teams out of the brow. And it doesn't na papa wutu na pay what sorry o ko wadwuma o present to kwamna na kokwan to nya no enyira amanga adwuname adwen so what I say into omo mu ni bi na se bi omo adwen adwuma no se bi okrachi ni na adwen adwuma
And that's what you are and I say, one could school that you get man or person Bobrano. On the Quasso. Okay. Because me mamma won me, I'm a couple cabbage on me, may 1% to Quentin Mano, mention woman. There be that. Into Yansan, one said, I do the team about the Quasso. Okay. And I mean, they became I didn't get Central Region to Quincy. I didn't tell a Central Region as a East Region to Quincy. Ebana say, okay. They be no for your bramo a day. Medasi Sedu. Yamisha Opi, and what gentle. Good morning. Good morning. Senior, we didn't be a Casafri. I have from a Ben Casafi, Tema Community 5. Mr. Ben, Tema Community 5, me and you, senior. Okay, Uncle Musuma drink, yeah. Musumecha when Uncle Pon, Timony. Maya say Ghana, my 30-something million population. You young son and soon change Uncle Pon. No, my obey also the young son Uncle Pon. Sane BC. Konyamena boy assassin concrete am I in. Ever dear, you know, you young son near fire assassin so cassa back near the booyah mine. Yes, he and pet. Because my Ghana in Yansa saying your mental, Yanni Befu become Casa near the Abaya man, so they are many a men now so no. Because a man tear once or my chieftaincy and yashi. But on my more Casa Bakwan and I'm with Nipa Bakun. Into Motum Wasi because of Casa in Tinama waiting in air course on way to me say, I don't know your Ghanaian. We fix I don't know your Ghanaian. Okay. Because he in the Casa. You. I don't know my dear course in air course. Madate Patinia. Yamisha Opi, no so adventure. Mammy Fanny say, good morning, Medofo. Good morning, Mewafa. We didn't be a Casafri. Nana Dakwa Yadom Bako. Oh, Nana Dakwa Yadom, a Casafri, so I'm Dobro. And so I'm Dobro. All right, may you. Nana, Mewafa, the American Nana say, am I yourself a better ahensem? Ye Nanam Yewaho, and Sana, am I yourself a day, eba. And to send ye any abutoye ebeba, amantia ye juma. I will say, am I yourself ne ahensem, you may me ye barco. Ne yasha emra barco. Said there a war parliament no, and no one war ahemfie. And no bemua, Emma Basabasa, naming to me once in a day, Emma. Now say, Ecoba say, am I yourself be back at the bedina on here back chia, Rebecca said, President Rebayano, Ujina Weyachi. Am I you Rebayano or Tawayachi? Okay. But say, yes, sham lap to her. Now I have for no president in nice facts as a rabba could diswa. Bien well betting I can say, I dear radio, Rebayano, we nafa, Rebayano, we nabidi. Am I your seminar didiamono? And no, I could for rainy moon and abba. Medasipa. What if we need to form Mate? Sir, I am some anyone, Sana. I know, that didn't see none in the boom. Medasipi. I didn't know I am some the coffin. Now, am I some a pizza? Medasi, they are classy. All right. Near fat and rubber, and the year a juma. And no bemoa. When my cassette, and I'm a partner, but until me what upper hand, our back. Medasipi, me Brenington, Yamisha Opi, senior. Yamisha Opi, good morning. Good morning, Chairman. Yawago. Yamia Dumo, champion man over Quadie. Yamia Dumo, Nana Tamani. And I have temperament you. Chairman, Ghana for Ankasa, a bit before, Minkasa Ghana for the whole Africa. Chairman, you lead us no money, bloody. Chairman, Chairman, so what did you miss? Chairman to Kobium? Debut. Not your you must see a man, no more or man and your crab. Na asase ba ko ohin ba ko timi tomen for be 5 6 bla chama be obi si na de obi su bugu daytime edion what you say African leaders so many blood too much sha oba ko timi wale ma be 20 30 sha me so the bla be me revenue me tra income tax road insurance wo de ba sha kwan me se be dey kafa so sha po kwase kwan sha pon kwan sha takwa de kwan. Wow, na me chon road wet na gina facie ko na ofensie no opese me hu amesere kireo dabi adidija ani mura nenam mate se nya anya ba ko ni anya ni bri obi wo sika montimi ni fie ontimi nkan so still go so wi o man sika
Bawo ni blame. Sunday ni ega ni abota ni akota Sunday. Yes e ko so Nyankopon. Sunday so Nyankopon. Dabi. Babu say wanya ma onyo wanya ma me. Wuti ase. Kwasem. Madam bi o se ebi be ye bi nye de na temu je me fa yi na enko. Ne kwasem pa. Wo be ye na mimi nye yenu. Ene atemu je me fa yi na enko. Se nka ye na nka wo ye na nka so ye ya. Enka temu je ko ba be fa ya ko. Dabi da. Wow, na wo wa Jessica so do siesie kro. Wa force me aso me mene. Aji me sika so do be siesie kro. Na me na ma na se na me ka sai. Ene so ka wo na ma ne yentoi. Chama bu se ni ho na sra kire wo. Na kwa mi aminshira opi. Obroni ji ta so di siesie ni kro. Etu na nkron kono mani kwa na aje keke. Kono ko papa kwa se kwan. O de me si bla be hwa shama. Ta malances office kwan. Guy to. O de me si bla be hwa. Eso ku pepe wunna na police ni achew. Wow, eso ko tua o. What trap people na sa penalty mi ya asiesie kro ni ma. Na ho to no. Enti de to ko besi. Nana ya medase. Because di jani mure nam. Ne kwasem, ya aminshira opi. Ni wa. Mu me fa ba ku ye ewu o ma no. Na wi ase ewu agapade fen ko ba bia. Medase pi nana, ya aminshira opi. Good morning. When Timmy and so me family last call up na me de service ebre no e de anim kan ye pa. I mean funny say good morning. Good morning, Ofa. Na bo moni ana. Adio, de kasa frɛ hen. 25. Mama me yenti o 30 seconds ebre no kokra. Who say ebi before you need bloody. Ni ana ma ne kana no krapa. Okay. Obi wo sika wo dai brut 1020. So wo profi. No sa pe bi aka ho. Ese wo no wakọ n'anim kra o ne ka wa asem kra no. That's all few. Bi wa sika wo no wonu no. Sika ni dai wo no. Oh, it is said ya bakwa no. Obi wo wa ono ontwi ma wo. Na ye no ma ye sra de de bebre ye ho ase. Ebi before etimu osum. Ade na ma kwa me nkroma. Oh, ye independence ni mpani wona na obudi na chi no. Wo mo kwaji iska ni fi abrofo no ho. Ade na ma ye nyina ye bre no. Medase mama, ya minshira opi no adwenti. Ade na ma ye bre no. Mate, ya minshira opi. Mesra moment mi fa frefo ni bio. Me hu se homa no gusu e brinki se ya. Na so mo fa nche me. Ya me ya do ma chena. Ye mama mo bre na matumi aka mo bo so asem. If it's a Friday a holiday, you know. E chana me nim Friday no, I don't know. Maybe e bia na beba. We don't say DLFM there. Ye na ya dia ho video na ye ndi bi. Ndi e chana bia na Friday na bia na ye ndi. Nti de e chana mama mo bre pa no, e beba mo be 30 minutes. Mo matumi afra na ma kire ma dwen pa. Mo fa ncha ye pa. Ye be na de anim kan. We free pass olo nchen. O se alaba ye kua. Wo donti. Yes, also na yakọ na dwumadi fufuru aka na to aso woni Mr. Father Abraham e was standby ya nche be kwa ne nchen na anope no odi apomodem chekere e de ababeso mezigibi chama yeko ebra no konti we de me ye netel de edi kan ye nchia DJ Hitman and in Ebusian for sure they na ask pomenti okay menim say o she hopampe nchia oni matters okay on say nchira sama me kan wo hwe a eno na tifo no bebre na kan no well like me like before na nkasa no ye giden sade ne yenjai sade ne yes say bibini be hu ne yonku bibini pa na ne yonku bibini go so de la ene ye de be ntokwa okay yes so dey fair hu Christian country so de bia na ntokwa na yaku okay it is yes Christian country a yenya de Christopher ye nti brand konti yen ku fitila be de fama no mpenifo se bia bo bi de agakwa ye nya na kwa nti ai kofi akwaba meni mi say trust for ya na dada wa be house anti no enya hwe kafra anti no okay nti we 30 seconds ye nuanom otima ntemfo ntokwai enipa be 15 na ewu ajapade pi na say 30 seconds na mama final submission na yenko we asimo awon ye say senior se wanya omo baby o bible mu say wanya ma unuano na wanya me rade yes bibini etiwi ase say ni nua ho be kire no eno no pe see the kind of video na da so any jai da man fu film nti uye sei no na unuano on fine it's very sad
say Ghana ha say yetimi de niam bi chichire ye ho na niam a ye de chichire ye ho ekuti aye. You understand? Kwasem. Ekuti aye. Like yen dwine obi an bibini ndwene ne yonko bibini ho. Bibini ndwene ne yonko bibini no odwene aye ono ane ho. Say ono ne mfa so ono benya e na odwene ho. Ade a ekoso nyina eye nipa ba ko mfa so. Kwasem. Nipa ba ko pene ne mfa so a obenya nti e na wama saade we si. Manfo uvu omo wuvu omo prepra omo a omo lose omo homes lose omo lose omo nuanom ene omo maame ne omo ofa no nyina lose nti wo yesin antie wo yesin antie omo ntena se no omo nwene hu yi no omo mfa nkwa adwendwenim no omo hu se nia ewo so omo ye de bo oman no na oman ne ye a omo so omo ye no omo nja pesemi nkuminya Eden, Kofi Eden pa. Nya pesemi nkuminya. We a mo ye nyina ba ko benefit o benya. Ejapade pi, o ma se ni nyina. Ensu ejapade yi bebre na ye beto yi, ye bewu ayeden ejawako. Kwasem. To mo ntena so no mo nwene hu yi. Mate. Edemanoasi. Yes, African they say na mentally slavery ni dey guzwa ye wo ma. Oh yes. Ye wo mu sa in fact. Atete, na mo no. Ye bomb pass bibia be fine. Bibia be fine because that the course ni nyamianum no kure ni. Aya na edu bia na eden pa. Say betna se de bia da bibini. Aji moja ehwiegu. De bia moja ehwiegu aden. E de enko na yeje. Yey. Yo da me hwe be ye den pa de ma bibi man. Enti dwuma de ne yedisi na yentoa so. Daddy Lumba say, children of the future. And my friend Dutch and they got to press I know. They do baby Ghana, ye nya Dutch bio. Na answer message so no. Woni me say madam for back on. Or your chairman. Or boy you madin pa. Stop destroying. Chairman Osama, ne baba e wade. Enko pan ya doma kwesi de ebe. E ho be huru pa. E wo manso akwesi so. Ifade ho be de pa. Endi chairman Osama me chia no pay. Papa no pray. Na ebusiane ya Mrs. Kwaku Solomon and a Mrs. Joyce Osei and a Mr. Kwadwo Apia and a Mrs. Amapokuya. Ebusiane ema na ewade na watwe mu. Eko pad ma kwesi de be na wedding ceremony no be kwaso pam. Na Peter Donko kwakwa me wo fa se ba. Georgina Apia eho ade. Georgina Apia. Mr. Osama Banano. Na oya me wo fa seki 20 no. Wedding we make obi. Kofi so beko, Zigibi beko. Hitman kra beko bi. Enti Peter Danko and Afi Georgina Pia. Na ko poya aduma on the 6th of July 2025. Sunday 12 p.m. We be there share so pa. Na wo manso akwasi so. Na ko ponchira ma wadno so nya mo kama. Ya me aduma mo fa so me ba. Enti musese me chi pa. Me de wasi but that's a pass on the metal of Pandosia, a pimpensway. You're destroying these. If I tell my DJ Hitman, Doc of Brian Mencaho on show day, and Jack as come out, Mama Presra, Mama Lumba, and if it's Daddy Lumba, Charles Kojofosu, Chief Executive Officer at the Bravo Multimedia, DLFM 106.9, Ekahumbi, Papa Yamin Shopi. If you are a Jesuobio. Aya modeshia Nhyiraba Kwadwo Sammy bi nie me da se wo kam ho wo so afra ba nya me Nhyiraba pi ya me ya do ma mresem ya besenso ahia makrao Take a minute, think about the